As messages flood social media platforms on the alleged manhandling of leaders of the Lajumkhra Presbyterian Church by the Bajrang Dal while on their mission to Bihar, the Deputy Chief Minister of Meghalaya, Preston Tensong, had clarified today through the media that the information is incorrect and that the church leaders, that include Reverend Ruben G. Lalu and Elder T. Nongklau of the Lajumkhra Presbyterian Church, are on their way back to Shillong after the state government, through the DGP and Chief Secretary, had got in touch with their counterparts in Bihar to take up the matter and to ensure the safe return of both the church leaders to Shillong. Qua ban pensai hak bedi baka kendiat kedon kam misunderstanding hak ui wat hak social media menne por chamit hakaba I pastor lalu bat itemen basam di temen basam di Nongklau kia lek ban visit ya ka mission joki ante apo Bihar kaban naka Nombak Patna Kam Chingai, hardly maybe 40 or below 40 kilometers. Nampo Patna, dekadon ka information ka ba na ngayon kapor ko ba sibiche Saupo tu ka ba ong ba kisabat hakini ki kunhun na sena kaliang ka VHP or something kaba ki pendik dan ki penton dan ki shop kita ya kini ki abot ki reuramba iwe pastor ba iwe san temar ya yo jitip kumtahi na kaliang jong na kaliang joka government wood I kontak station po Patna ha kabau DGP jongi yo ekren yo DGP nang ta USP jongka Patna rural bandip ya kesisya kumakalong te kae kebajia kolong badon tak kami misunderstanding kendiat konsoi te naman ngi ki ong na baya la sasyo syapom te le kamdon kesisya kumata te nakaliang jong kapor ki polis wood and lai kren kilale na tau chief secretary jong yu lai kren bot chief secretary jong ka Bihar wood kila sim ka from action pada hakabakan dulu keladon kesisya stujumut hakaba kamdon kanu kicigi mansau dan kanu kataka kumba kami eka social media balai ngali keren na mga iting yo lesi kidon kanong sim kabu ban persekutu bakla bahkan don ke komunal kelas yang dia po Shillong dan ni Meghalaya juga deka mga kwa ban pensaya kamat jompi kalong ai bakit pajbakit sotu bahkan ni ka isu kamdon ndai ru baki sasyo sadat nang takbaan la company yakiru daka deki police deki officers hakaba menta kidun on the way hapo airport batkin sawan paino menta kami Shanesha Gawati batkin poino Shillong sibet kami ani kalam lo masai instead dikata ka banong ka penpisah na kalian kusurkar hakaba kumong pi nilai simkia namang itaksyo jiktip kita kiri tenrai menta da kabasuk kabasan bad da kajistu jibun kamdon AA ka isu da kaba ngin ya don kajing snow atatin na ne kajing snow si na kajing snow kuslai haga lo halo jong ne kajing jia kabajia manda kamwa shibiji arpo la ne shibiji shite ngak nam yo banyak keren tenrai nakaliam jong chief secretary jemi ulai banyak keren bu ban pastor ban itu pasat hakabiglaya keren yaki bat don lo kabandon kanega kanu kono tenang tam denang ta jong pastor ki jong geyu ki lay kontak bahi ki pastor sini ki beri jong sinot ki ni tairu bat ki kilometer chona de ko mo api kamdon kanu kono ke jia kam skosi lani bandon kata ke jia shop ke jia bom ki dan na kontak ki ki angot ki ramba ki badeiru ki noyalam jong ki balang hande posle de kata ki ngopi bah don slight misunderstanding hakaba kabaha pelat ba kialin no atana le pila sutu bahai ya kadang no kami kablong sabar jong matanan bursin kala bami kono then rei ultimately boy tangan de yang tam ngopi mari yo jiktip mengiru nilatik opi kene nilai keren de ke prokai la resort hantu hapo tanan agaba kamdon kono rengkat ru la don lang baki security ki polis md balik hi maki ki turu na lokality
kia ong bayang ini legislatif. Tidak tak itu kijongi kiom ba em kan bahar dengan legislatif. But kalong very good kajing legislatif kapan bahar sebut. Banlat kene katai kajing jia le ne kajing ya masau le ne kajing asyo kajing ta. Gang on pina makidon commission. Kadon commission joki hangte kilek ban inspect kilek ban ya slok kadang kami ingat am dayo detail lut na dong sedong kene ngom pi bahasa kedar kadon commission fee hantia ke jaka kabade ka outskirt napatna di imat kadon kam misunderstanding hanen tai nrei ko mo pi kamde kumba la circulate ka social media bakadon ke jinga show badon ke jinga dat ne badon ka jinguri ura